Shalom, mahubata haganupan, sahabat pelita hidup na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bata haganupan, semoga tetap hita ibagas panramotion ni bata, jana tetap hita saling menjaga dirita, jana menjaga prokes tadene ulang ihalupahon hita, tetap menjaga jarak, memakai masker, sonai homa age na mencuci tangan, ulang berkerumun, pakon taat ban segala aturan ni pemerintah ta. Jadi paima ibadah sita hatani Tuhan naga bebohal bata aima bani minggu walu da trinitatis perlobe pasada hita urta martonggo mahita. Terpuji mahamba panami na inagoreatas ibagas pasu-pasumo totahan nami ibagas sahorasan Tuhan nalaho man lahoy haganupan horja nami siganong ari jana marsaran doha nami Tuhan ay manalaho memuji pakusangat kongoranmu Tuhan marhiteo ni ibadah minggu nami menjahan sihol ijalohan nami hatamu Tuhan nagabibuhal nami bani koloh nami marsa mawapa buhay ang pikiran konuhur nami Tuhan asitongon bay ijalohan nami hatamu jana pargugoy hama nami laho mandalan kon in romban hubani harosumu. Terima kasih mabamu bagas koran anakmu Yesus Kristus sana martonggo hubamu amin. Atani nebata nadas bata bani panorangon aima bani minggu walu doktrinitatis aima tanggal 25 Juli 2020 sada ipat mahum bani 2 raja-raja bindu 4 ayat 42 dan subani ayat 44. 2 raja-raja bindu 4 ayat 42 dan subani ayat 44. Hatani Tuhan ini sonon. Judul ni ay maitamuay 100 halak. Adong masada halak na rohun baal salisa mambuan bani halak ni bata ay ruti limbuah 20 hibul ruti tupung gandum pakon buah gandum na pinalumat ibagas sumpit. Damay ni sila Elisa ma bere main bani halak na mabuyin semangan si Dea. Nini suruh-suruhan ni ay mambalosi na maparpangidang ku on bani 100 halak tapi dini bere main hubani si Dea semangan si Dea ay sunondo hata ni Jehovah maningon mangan do si Dea anja adong ope teba idang kon ay hubani si Dea mangan si Dea anja adong ope teba romban hubani hata ni Jehovah amin ay dasni. Kita haganupan sahabat pelita hidup na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus nagabi topik mingguan ta ay naibata manramot kon bangsani situasi bangsa Israel bani masa raja-raja debo si Raja Daud sonay huma Raja Salomo man rajai ay maibaga situasi na marhahurangan do lambi ni perparah alani terjadi kemerosotan iman sonay homa moral ni si Dea ay Israel Utara apa Israel Selatan na membahen si Dea manaron situasi na burat ay lohey na maningting wabah sonay homa hamatean hala nagalik apa na masombudo na ho na imbas bani situasi si sonay ay si Dea do na manaron pokorhon ni na mga saban ni panorang ay totoo na ibagas mandupakon situasi si sonay ay secara hajal maon magaw do hapur sayaw ni si Dea bani padan ni nebata singadong naboy hapusan ni si Dea ibagas na pasalosayhon persoalan ni si Dea halan ni para raja pipita sibuk marporang hasa anja pataridahkon arogansi ni si Dea marhidewan ni Nabi Elisa roh do Tuhan pataridahkon kuasani iya Nabi Elisa ay mamurid ni Nabi Elia na manuruskon hanabiyon ni si Elias gabi Nabi ni Nebata na mambayan halongangan ba ni bangsa ay anja pasingat kon bangsa ni Nebata bahasa dong o Nebata na lahuman ramot kon bangsa pinilih ni Elisa ngambahin tanda halongangan salah sada ni ay nasihol itapasihita bani panorangon
balita haganupan Korea ni Tuhan. Ang kung ibasa hito teks ni ambilan on, so nay homa bani parlobe ni teks on, nay bata mambayan halongangan marhitayo ni si Elisa, nalaho memberi solusi bani bangsani na manaron lohei bani panorang ay. Nay bata sendiri hadir ibagas cara nalang tararong si Jolma. Ia hadir mansukupkan goluh ni si dia. Contoh ni maay bani bindu 4 ayat sadang boy basa hita dong puang na mabalu na terlilit hutang. Na ihabaluhon sada halap nabi. Boy maay goranon ia ay ma naria pa kon si golongan nabi bani panorang ay na adong igilgal. Marhitihon ni minak nalang rabois. Selanjutnya sahalak naboro nahun sunem. Ang may basa hita selanjutnya teks ni ambilan bindu 4 ay na ibagas tulus niuhur pasir siron yanan bani juak-juak ni naibata. Anja hadapotan niombah iya. Rositan halongangan na binahen ni Nabi Elisa ay ma lowoh na lang tarpangan kinan halani racun gabe boy ipangan marito na ibayan topong hubagas tini anjaha pa ni text on pe ipataridah kondo homa pasal panramotion ni naibata na manamuy 100 halak mangan marhitehon ni ruti limbuah 20 hibul ruti topong gandum apa buah gandum na pinalumat na binubahon ni sahalak nahun baal salisa. Dongdo tolu sikap na boy ididah kita bani teks di ambilan taon pasal naman lupa kon situasi na borat ay mana perlobe mambagihon na otik na adong bani sada halak nahun baal salisa atape humbani sada daerah na dohorhon pegunungan Efraim sada iyanan na dong kuil ijay panumbahan ni Dewa Baal apa manumbah bani Baal jadi kuil ay na terus ni pegunungan Efraim ay dong si sombah gana-gana ini roh do iya mamboban bani halak ni naibata 20 hibul ruti topung gandum apa gandum na lumat ibagas sumpit ia membotoh bahasa bani hukum ni si Musa bahasa segala limbuah na tubuh bani tanoh ni si dia naigalangkon bani Tuhan ay mabagian ni halak ni naibata boy didah kita bani 4 Musa bindu 10 ayat 10 rodo iya hugilgal halani ibotoh ni do bahasa ijay do boy halak ni naibata atape ijay boy goranon dong ma ijay golongan nabi atape kelompok na anak ni nabi na songon sekolah do ijay martupu do si dea sa sitong ni boy do iya mamikirhon diri ni sendiri tarahap do ay namin hubani tapi ia memilih manggalangkon ay bani naibata aha nagabe bagian ni naibata sukun-sukun ni bata sonari apakah kita bisa membayangkan situasi sonai na misal ni masa bata bani parongon sopat do pe hita mamikirhon halak na legan sopat pe hita manggalangkon nagabe bagian ni naibata ulang-ulang baku pe hurang aitin napaduahon sangsi bani naibata ana terjadi sanggah na ijalo si Elisa si panganon na ibagas sumpit ay isuro masuruhan ni laho mambagihon ay bani halak na mabuhay bani ayat 43 anggo hita bani posisi ni suruh-suruhan ni si Elisa sonaha maresponta bayangkon hita manggo marpesta ita itunjuk magabe boru jabu misal ni ape si panganon ay hurang bani perkiraan nah do respon ta ijay pak do hita makorjahon in rado bingung bahkan tartawa hita ibagas uhur tatene ay do nayahap kon halak na sinuruh ni si Elisa ay main do logika berpikir ni
Ay do asaya tahun ni nah do parpangidangku in bani 100 halak. Basa hita ayat 43. Bayangkon hita maanggoy bere matugas ay hubata 20 hibul ruti ay pitah sukup bani 20 halak. Atape 20% humbani na 100 halak. Bani na lohean huma ibagas situasi na sulit. Manurihi si panganon rama martinggi ni holi na mabuhay ay. Boy mabayangkon hita sonaha mabiyar ako gobirni suruhan ni Nabi ay dini. Sonay do humagati hita mando pa ako nama sa banigulunta. Rumah tangga ni nasyang. Apakah cukup dengan uang segini dengan situasi yang berat ini? Bagaimana anak-anak kami yang sekolah? Mardaring do si dia, HP lang dapat si dia. Ujian P mangidah Google do huma. Tapi kung sekolah sonin mamahal tumang. Lang lobe na laho ipangan ni rumah. Niyombah do masapulu pakon nalegan. Sukup do ay kira-kira. Totu realistis do pikiran ta ijay tini. Tapi selaku halak na porsaya anjaha mangidah dom mabuhay halongangan na didah ni sede ay masuruhan ni Nabi ay totu maningon tetap do sede maro pangarapan bani Tuhan. Tuhan lang sangsi bahasa sukup do atap lang ay haganupan. Halani haganupan sukup do binahen ni naibata. Napatuluhan Persaya bani panramotion ni naibata. Ini sana ginoran nabi lang sembarang nabi. Persaya do iya bani naibata. Ihorjahon ni aha parentah ni naibata. Persaya do iya bani naibata masukup kon haganupan. Alani dom mamasa ay bani sadahalak na mabalu na terlilit utang. Boy lunas utang ni ay anja sukup do homa minak ay masukop kon haguluhan ni si Dea. Ay doan siya tangon ni bani suruhan ni ay bere main hubani si Dea. Ase mangan si Dea. Ay sonon do hatanin Jehovah maningon mangan do si Dea anja adong opiteba. Tongon do hape na hinatahon ni si Elisa ay idang kon maay bani si Dea. Mangan si Dea anja adong opiteba romban bani hata ni Jehovah ayat 44. Hita ganupan kuya ni Tuhan. Ang naman sa bani teks ni ambilan on nasihol buaton takujon dong do piga-piga hal ay mana perlobe. Bani situasi sonari ay mamasa pandemi nuan on. Toto ibagas uhur na COVID do hita. Agi ija tartangar do pasal buhay halak na matay hala ni COVID. Jalo hita barita si anu sa keluarga maningon isolasi mandiri. Bahkan sonari terjadi pembatasan wilayah, pembatasan lahuan, bahkan pembatasan ibagas cinta pialani. Dong do larangan untuk penutupan dan dilarang berpesta. Kotaan doma zona merah, zona hitam pakon nalegan. Malas uhur boy ope hitam mangadong kon kebaktian minggu. Dong deba nalape ibere izin nalaho kebaktian ni gereja pitang manatap layar kaca mando aima marhiteo ni namar live streaming. Patut martarima ngasih hita halani boy pe maraminggu bani situasi na sonon. Napaduahon, naibata do naman ramot kon bangsani. Hita do bangsa na pinilih ni naibata, marhitehon ni haluahon na binahin ni Jesus Kristus. Sada Petrus 2 ayat siya. Lang tarela kon hita, gobirdo hita, bani nama saon. Bahat do sukun-sukun bani hurta, andigan masalose pandemi on. Muak do hita manangar barita na matay hala di COVID. Niomba pa kon hita maningon marlanjar marhitehon ni na daring. Gabe darting ma orang tua halani daring niombah ni.
Uang sekolah pe maningon bayaron do homa. Sementara kegiatan do may batasi lah homar lahuan. Tapi songon hata ni ne bataba ni Elisa, maningon mangan do si Dea anja adong opeteba. Iya do naman ramot kon goluhta. Anggo sangsi hita bahasa boy na ibata man ramot kon hita. Manayili mahita lobe hupudi. Dom masa dihadokah umur ni dunia on. Tetap do jongjong dunia on. Agepe dom mabuay na masa bani dunia on. Dingati hita madu masa dia umur ta. Sonari. Pigahali do yahap kon hita lang mangan. Hita halani memang lang adong nalaho ipangan. Totu boy do tong hita mangan tini. Agepe indahan pitah pakon ikan asin. Matindoin songon rasa ni songon day ni ayam KFC tini. Anggo marhasoman kon terima kasih bani Tuhan in. Marimbang kon daging ayam day ni ikan kresek. Anggo ipangan ibagas ungut-ungut. Napa tuluhon? Por saya mahita bani Tuhan. Hatay mungkin agak menggelitik do batat ini. Halani pasti do por saya hita lang pala i suruh-suruh ini. Parentah ko na si por saya. So nahado ha por saya onta ay bani Tuhan. Ulang-ulang songan hapor sayawan ni halak na mabuhay na mangayaki Jesus na ipatorang bani si basaon tini ay Johannes 1:25 da subani 35. Pitah na laho masukup kon si panganon na laho salpu. Ulang ibahen hita na ibata ay songon mesin ATM atape mesin na boy manggoki haganupan rosuh-rosuh pamanganta. Halani hasipe bosur hita pasal si panganon ai totu mangulaki lohean doy holy boltok tatene hita na por saya bani Tuhan totu lang behawatir pasal ahan nasihol ipangan atape iinum halani do mapasti isarihon na bata do haganupan in halak na por saya bani Tuhan lang be masalah kon keadaan songon suruhan ni si Elisa nasangsi bani panramotion ni naibata halani pitah 20 hibul ruti hasan nalaho manamuay 100 halak tapi songon si Elisa nahot uhur ni bahasa sukup do haganupan ibahen naibata bahkan dong do OPT bani halana por saya bani naibata lang bay kuasay uhur biar bani guluh ni halani pandemi on tapi iya roh hubani naibata mangindo gogo apa hikmat nagabe solusi bani ganuk parhara bani guluh ta iya nadohor bani Tuhan totulang irajai hagobiron be tapi pikiran na kreatif do laho mengatasi haganupan na masa bani guluh ni iya nadohor bani ruti hagoluhan ay lang la parmata be mangidah haganup na adong itanoon lang be mambahen dunia on gabe pangun sandean ni lang be iya pak makatahon anggolang margem online au lang tenang guluhku anggolang mangisop au songon dong do namago bani guluhku anggolang hubois konduitku na sa milyar on marhitais na shopping au lang megah pangahapku totulang beruti-ruti na si sonay ay na ibahen hitap pabo surhon parton duyon tatene halani anggo ay do na binahenta lang na marsukuk ay bata tapi bahen hita ma Jesus nagaberuti haguluhanta para yak hita goluh na si sadokah ni dukah ni ibagas Tuhan in goluh na ibagas gok malas ni uhur na paupatkon buah ni apor sayaon ta ay magabe pasu-pasu bani halak na legan anggo ididah kita sonahang sada halak na hun baal salisa gabe pasu-pasu mariteon ni pambahenan na otik bani 100 halak
anjaha manjalir do pasu-pasu ay marhitay na dong marte baruti na ibereni halak na dong mangakon ruti haguluhan ay ma Jesus Kristus totu sentral bani goluh ni elang bediri ni sandiri teni tapi dihud do hita boy gabe pasu-pasu ijape hita marianan lang membuat kesempatan ibagas kesempitan ramah hita manungguhon halak na ibagas si taronon umbani na utik na ibere hita bani halak na memang mamorduhon ay do si harganan marimbangkon isimpan hita na gabe stok bata lang be marguna janah lang gabe pasu-pasu be mubata so nay huma bani halak na legan lang dong gunani bayak hita bani arta tapi adong halak nalang mangan halanilang adong bani ipaturut hita iya seng ipardiatay hita iya adong Korea in mamaruluhon pang rupiyon ulang-ulang Europi hita homa patambah borat ni parutolon ni sidea parbuah kon hita mabuah natama tanda nadoma mubah uhur ta Mateus 3 ayat 8 napalimahon selamat manggoluh ibagas panramotion ni naibatama hita hanganupan Tuhan tama tetap nama masu-masu hita amin marto ko hita. Terima kasih mawamu Tuhan Bapa nami na sorga tetap doya sumaniham hanami bagas nalawan jalo hatamu Tuhan pargugoy ham mahanami Tuhan nasi tungkol-tungkuhan boy hanami makamalas kon ahana adong ban nami persaya do hanami hamdo tetap naman ramot kon bangsamu Tuhan man ramot kon guluh nami Tuhan siganuk hari agi pa iba kasi si pandemi bani panarangon kay persaya do hanami Tuhan sing namar hakurangan hanami halani persaya do hanami Bapa lang ongga taratading halak na persaya ubamut lang ongga gabi si pangindo-indo halak na mangsagah kon ham tarapuji maham Bapa ibagas kuluh nami ama tetap na gabi Tuhan janah gabi Bapa bani kuluh nami ibagas koran ni anak mo Tuhan Yesus Kristus sanay martong ubamu amen.